Otvaram pojedinačnu raspravu. Da li se netko od vijećnika javlja za riječ? Sad ćemo prije kolegu Čurića malo da mijenjamo stranke, ne? Hvala gospodine predsjedniče. A što reći? Nekad mi se čini da ja ne smijem ništa reći jer odmah će mi se spominjati Šušak, Prvi svjetski rat. Smijem li ja reći Kaštijun? Odmah će mi netko reći, možda gradonačelnik. Politika HDZ-a u Bosni. Evo, ja ću ovako reći. Kaštijun je mutljavina. To svi znamo. To znate i vi s ove strane i mi s ove strane. A da mi se ne bi opet spočitavao, evo sad ne znam, da budem kreativan, general Zagorac, jer se ja usuđujem govoriti o Kaštijunu u Puli, ili ne daj Bože Ivo Sanader. Evo, ja neću onda ništa reći, nego ću samo malo vidjeti šta drugi govore o Kaštijunu. Ako malo proguglamo, ako vidimo samo šta mediji govore o Kaštijunu. Kažu, Kaštijun je bez sumnje najveći promašaj IDS-a, prava ekobomba na jugu Istre koja ugrožava zdravlje građana i okoliš. Evo, jedna rečenica. Pa kaže, zbrinjavanje otpada rupa bez dna. Iako je do sad u istarsku tvornicu smeća utrošeno 30 milijuna eura, društvo Kaštijun, evo danas, planira kreditno zaduženje od još 20 milijuna kuna. Pa onda, recimo nekoliko podataka koji se meni osobno jako svidjeli, a komunicirao ih je gospodin Ferić nedavno na jednoj konferenciji, kad kaže da u startu je bilo 400 nedostataka, kao što si ti rekao, kolega Ognjenović, niko nam nije zapravo jasno dao do znanja što je tih 400 nedostataka i sad se ide na nekakvo produženje života sa dodatnih 20 milijuna, pa to je, mislim, potpuno jedan novi projekt. To nije ušminkavanje, to je zapravo sve iz početka. Ja bih to naprosto bih to definirao kao mutljavina. I ako zaista onako malo razmislite, isto kolega Ognjenović je rekao, ovo će dugo trajati i dragi Bog zna kad će to, i ako će se ikada riješiti, a meni se čini da će se riješiti po onoj poslovici što u Engleskoj Americi kažu, kad imaš problem, if you open a can of worms, ako otvoriš limenku sa crvima, riješiš je tako da je staviš u veću limenku. Mutljavina i ništa drugo. I na kraju može nas sve biti sram. Sve nas ovdje. Zato što deblji kraj će izvući očigledno građani Pule, a mi ovdje, neki se više razumiju ovu tematiku, neki manje. Ovo nije dobro.